amasan ka ngai lut kana mi pi te ho zo se ama sapenin ka ngai lut na le ka za naw chibe ka hin bolwin he tunia hi WhatsApp ki blog elo le WhatsApp ki ban hi iti solve boarding ham ti hi video chom chai ni sim dio hi in hi chi video chu ipat masanguwa ka YouTube channel hi subscribe na bor nai lewa hi le subscribe in board pin lang chule video hi like comment share jong ni bol pi dingin tim na kan ne he tu la ya I ha za piano hi WhatsApp hi ta in news hi han lang elo le media hi han lang ipi hi jong le alang pi a family hi han lang a hi lawa hi le loi la pai ka hi jong le ki het tu na le elo le ki ho tu na ki mang hi alang pi a WhatsApp hi ta in hi chi he abuya hi le hin khu ke khat boi ta bangin a ki gyal jing ta ni hi ja chi chi hi sim phat lo poi mo hi in hi chun hi chi he tu nia hi chi WhatsApp ki ban pen ki block pen hi iti soft body ham ti hi hulgil na ka hin ne ya chewa ko na chu iti soft body ham ti hi tu ne kan hilding na hi in hi ji chun video hi kat lo ke yin lu lu ten ka thil bol ho he ni ve in lang chule step by step in he in lang aban le hi chi hoiten ni ki bol le chun hi chi na problem chu a soft dating ka ta asanin hi ji chun phati ke jan ve tingin team la kan ne na he ipi he jong le hi chi WhatsApp ki ban ki block chu iti soft boarding ham ti chu ka hin hilding nei ta in phone screen langa ani chi taw hite tu lai loi le pai hi lawa hi le ule naw khan khanin message in thot jingwin ka WhatsApp aki be ne a hi lawa hi le ka WhatsApp aki block tai ka WhatsApp ba this account can no longer use WhatsApp tin aki ji elo le ka WhatsApp ka lut he ta poiti a lungdong tam ta in message in thonin tu ni a hi permanent a it chu so boarding ham ti chu bai tele nga ka hin sei pi ding hi ye chun lungneu hi in hoite sela ka video hina ve na phatike cha na ki bola hi le hi 100% work phatike cha na ki board ding ama sa banga smooth thena na WhatsApp chu na le ja thaining hi tai ye chun ka video hi step by step min kat lo ke in phatike ni belin lang ani ve in lang aban le chu phaten ki bolin isin adinga chun ama sa penin Play Store a ilu no ngai na hi je Play Store hi lu do wa WhatsApp chu phatike cha khat ve open i bolowa check i board ngai na hi ye chun Play Store khat ve hong phot ta dio hitin ichiwa hin Play Store hin searching bodor ko lu in lang aban le WhatsApp to na ja pen chu WhatsApp type min lang aban le hi chi searching bar ma sa penin aban le ichiwa hin hichiwa WhatsApp pen hi click bolin khat ve click ani bolo hitin click bola jani tin interface mintin hichiwa click na bolo tingli tangum pen a he blue color pen a ho update akiji a hi le na WhatsApp hi na ki update ngai ding hi update akiji ilawa hi lewang chi update sati na hin ye chun chi abuina ampu in aban le next step chi dio hi in hi china dinga chun anoi lang hi new khat ane kai su hitin noi lang hi tin kai su lew chun anoya hi apps support kiti khat dinga hi chi app support hi click ani bol hitin click bol le chun hi ta hi interface kiting hi in hi chi wa hin email ki ji pen hi chi email pen hi click ani bol kit hitin email la complaint i bolo ngai ding hi je chun aban le chi email click na boarding thing ho mintin hi chiwa hi complaint message na thot ngai ding hi chani dinga chu chiwa subject a hoi pina ji ding hamiti a hi le to ke ji bang hin ani ji ding hi in subject a hin WhatsApp ban problem tin ti ji ngai ding hi ji in lang subject a aban anoya compose email a hi na ji ding jo si hi type san ka koi ta in hi che video anoya description hai ka koi hi in hi che hi copy ani bolin lang aban le copy na bol chai tinga hi le hindom do kin in lang na copy chu hilaya hi chi mun ma hin paste na bol ngai ding hi che hin paste ani bolin lang paste na bol chai phale ta hum do ding hin aban la noi lang hi vele chun my pen number ki ti pen a hi chi pen ki bol na WhatsApp pen ki bol number hi pen number pen so click na boarding enter na boarding so type na boarding ti na hi aban le anoya hi device type ti chu na phone chu Android ham iPhone ham iOS ham hi device type pen chu na boarding hi chu type lang na type chai phat le hi chu hi ta interface ding hi in aban le hi chu yo si chu na board chai phat le anu achunga kho vele chun hi chu hi attach new khat ding hi in hi chi attach new khat pen kho click ga bol ki lehan chu hi iti option min tin chu hi photo a kho click bolin lang la chun
na gallery ki hong ding hi in na gallery khon ting le hichiwa na WhatsApp can no longer user ti kiji na pen hichi ms chu screenshot na boarding hichi screenshot na ball pen chu chiwa he upload na boarding ti na he hichiwa he upload boarding la hele chun hitin ho mintin yo phating le achung langa kho imacha boarding ima cham ta pu in cha hi chi completely set he ta in aban de hichiwa achunga attach neu pa send button pen hu hichi button pen khon click bol le chun ki send ding hi ta hichi ki send jo tinga hi le 24 hours sunga hi na WhatsApp chu man thei hung ding hi in hichi ma sanga chu na boarding khat chu na WhatsApp chu hiti hin khat vai son den lang aban hichiwa apps info ki ti pen hu click bol in lang click bol le chun hiti hin interface ung mintin hitin interface ung mintin aban le hichiwa data and cache ki ji pen hi click bol kin in lang data and cache click bol ta hungum ding hi in hichiwa hi clear data pen hi le hela clear cache pen hi clear bol in chitilena data imacha abuini ding imacha ampo in cache se cho chi ding hi in corrupted file si do chu chi ding hi hichuna bo chai tinga hi le bonin hichiwa hin back hung chi kin in lang aban le hichi message hung ding hi 24 hours sunga complaint ki bol pen chu reply hin bol deu asof na ding message chu ain bol deu ain thot deu hi email la aban le vele chun chong kha 24 hours na nga jo phat le ta hi email hung ding hin chiwa hin hung ta in ijo jun cha hin WhatsApp hi open bol le chun hi ta hi this account has been restored hung ki ding hi aban le cheung ki ti tenga hi le chiwa verified account depend chu click bol le chun click ni bol hitin eta hi normal ta WhatsApp chu angai bang banga ama sabang banga yema cha group hojong elole message horing ima cha boy umlo ke ai tai normal ta hung le hung kit ding hi echu pro 100% work hi in ye chen phaten ni ke bolen echi na bola hi le na ben chu ke hung ding hi ye chun patike cha ka video hin ve cha hojo si chunga ipa thu ka kachiner hi subscribe na bornai lawa hi le subscribe nin bol pin lang chule like comment share jo nin bol pin ka video nin be chai zen ke pa thu khain zain video kit ting jong le phathiyani vet pi dingin team na khain ne tunia dingin bye bye